Kaniting Aldo, may tipon tamo ban pagmasusya niya ing banal ay Eucharistia, ban pasalamatan ing Ginu king kalam ning pangapari. Mipnung tula, saksyan tamo ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Ireverendo Christian Kier Gaza Talyoring, antimong presbitero ning banal a kapulungan. Apanimunaning lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Kambe ring pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat ang pon prosesyon panlo.
Nagining Papa ng anak ng po ng Espiritu Santo, Amen. ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimurin. Pakamalang kong kapulungan ng Diyos, kaniting banwa ng jubileo ng kapanayan, mitmong tula tayong pagmasusyan iting Eucharistia, at mahusta mo kong igpa, ban panwana ni iting pamitipon, ing kapamilya tanang pamitubod na, king banal Espiritu, anong nuing kapatid tamo, i-Reverendo Christian Kier, Gaza, Tandorin, mitagulalik yaking kasiwan at timong presbitero. Kapag pagsadyan tayong pagmasusyan, ing misteryo na ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo, at manigapu tamo king Ginoo, ba nakatang patawaran, ampong pasignakan. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginoo, bakit may kay kami, ipakalulo ang pong lugod mo. At ibiyem mo kaya kami ing kaligtasan mo. Yung Diyos sa lubos payupaya, pakaluluan na katamo. At yung papatawad rin kasalanan tamo. Kita na nakatamuan sana, kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo,